Yes, my name is Chairman Idhawa. Yes, I'm an activist for environment. And I do no. I have been doing this for the longest. No later came na platform. Yeah? Yes. No ugire na ni ngwambiriria kuhuthira hinya uria ndi naguo wa meciria wa hold breath, yeah, to eat healthy. I have been practicing for the last 3 months. Ona ndirari njitwo kuria Brazil. Na riu kwatika muthuri ucio ni mukuru akuo ni ndege ahota gufaint. Yeah? So I have been hugging this for the last, yeah, for the last 40 hours. Yes. Riu ndirethete stopwatch, getha stopwatch itura riri othe ndirona uti handu ndirona. Yeah? So I decided to use a calculator. Orani na ithaa ngongerera plus. Yeah? Of course. Riu thie mundu ukoretwo haha akindora. Omundu ahituka haha kauga ucio ni kurogwo. No, I know what I am doing. The only person who came to see me no cibu wa itura riri. Na oka haha na thigari akauga anyitwo. Mwene miti ino etagwo Kimemia akauga ati muti utemwo. Athi gutema uyu ngaruga mwena uria ungi ngahaica muti uria ungi. Yeah? Yeah? Ire muthuri mugi tondu tikurekia ndarekia. That is a attack from neighboring communities. You see? Riu ningi haha ni ndaitete kindu gigwitwo nyamu ino ya kurwa na thura kura thigiriri. Ona ikaranga ngaiwa ngiri. That is another attack from neighboring communities. Ngaruga muti-ini uria ungi. Riu rucio guka gukia ni njiguire ni ngurekia tondu riu ndiraigua ng'aragu ni kinyire. Ni hotire biu ndambara guthuka gwakwa nyura ndaitu andugira gacuri. Ndacoka ndoka haha ndakora mundu ungi witagwo Leto. Arenda ati riu tumbicane. Ati uma akanduma ho ni urekirie muti kando unarekia. Ikera ithako riu. Ya. Ni wana.